Абон сагат рештоны Пацахадон университеты качын уавары байгом коттой студенттық шан ерішті. Араштырсыдышты зауджы қауфашивадон политика, физикон культура, ама спорты комитеті қаппаришай. Архайзыштызы на республикай ражагдар олдар ахурганандатты студентті. Шатықты фалварзышты футбол, баскетбол, рок-атлетика, ленканын, ама андар спорты қошты. Абонуал ерішті удышты волейболай. Спортивон форум саузан артамайы. Ол ақиш заутыш хоржақчын канзышты кубактай, ама жардылдарын лавартай. Ерішті амидинган жетін хаштамгашка ахам форум аражзышты арвыл аш. Жончын адам күтфазурын сафтамай физкультура, ама спорт тың пайдашты ана нежзинадан. Удонай дамадай макфидар дарканы, нафшиндар каны, ябакаш тхуждар каны, ама манахшиш гону узықыттагыл на республикай барнонай кушт кейсауи. Фашиват вцаджидар карази мафиям балзашты, алы ахурганын даттер басаук фашиват. И намайта ам шатықта бавжарзышты. Ама чифа Аллах ижа, мақтар уыл син канзыштам.